ассалому алайкум дӯстони азиз, ба шабакаи қадамшо исоев обуна шавед. қиссаҳои зиндагӣ. Заринаи муҳтоҷ ба меҳри шавҳари бепарво. зарина хӯроки шомро ба табақ кашида назди фарзандонаш гузошту худаш ҳам ҳамроҳашон нишаста якду даҳан хӯрду дигар чизе дилаш накашид. ҳушу ёдаш ба шавҳари бепарвояш банд буд. ин ҳама сарвату давлат ва зару зевари дунявӣ барояш пеши як зарра муҳаббати шавҳараш арзише надошт. шаби аввали арӯсӣ пеши назараш буд. доимо зарина дар оилаи сарватманд баъди 6 писар ягона духтар буду падар беҳад дӯстдориаш карда тамоми моли дуньёро барои духтараш дареғ намедошт. аммо худованд ба зарина ҳусну ҷамоли духтарона ато накарда буд. рӯяш чутур, пешониаш калон, мӯйҳои сиқ қадди пасти вазни зиёд дошт. зарина ҳангоми дар синфи ҳафтум хонданаш одамони дидагӣ хаёл мекарданд ки ин духтар 18 сола мебошад, чунки вазни зиёд дошта ба назар аз сину солаш дида калонсолтар метофт. вале падар ӯро ба хориҷ бурда табобат кард, бо умеди оне ки фарбеҳшавии духтарашро пешгирӣ намояд. аммо бенатиҷа. зарина ҳамоно фарбеҳ мешуду ба назар хеле бадафту безеб менамуд. ягон ҷавон ба ӯ нигоҳ намекард. падари зарина барои духтараш хеле зиёд номзад кофт, аммо ягон нафар ҷавонписар баъди дидани духтар барои ба занӣ гирифтани ӯ розигӣ намедод. аз ин зарина сахт рӯҳафтода шуда доимо пинҳонӣ мегирист. як ҳамсинфашро бо ҷону дил дӯст медошт. ӯ ин ҳамсинфаш аслан аз оилаи камбизоат буда ба ҳама чиз эҳтиёҷ дошт. зарина доимо ба ӯ пул медод, аммо ин ҳамсинфаш ба хотири пул бо ӯ гап зада дар ғайбаш ӯро кинкон гуфта масхара мекард. заринаи бехабар рӯзе ба ӯ хатча навишта гуфт ки ба пушти мактаб биёяд, гап дорад. ҷавон ба ҷӯраҳояш гуфт ки бо зарина мулоқот дорад. ҷӯраҳояш он рӯз ба пушти мактаб омада онҳоро поиданд. зарина ба маҷнун пул дода хоҳиш кард ки ба худаш сару либоси қиматбаҳо харад ва боз хоҳиш кард ки тамом кардани мактаб рӯзҳои ба шумор мондаасту ба хонаи онон хостгор фиристад. дигар ҳамсинфон аз рози зарина огаҳӣ ёфта ин гапро дар ҳама ҷо овоза карданд. акнун бачаҳо дар роҳ ӯро дида ишора мекарданд ки ба ман пул мегирамад. зарина аз қаҳр ба акаҳояш гуфт ки маҷнун ӯро масхара кардааст. бародарони зарина маҷнунро дошта чунон таги шаттаву шаллоқ гирифтанд ки ягон ҷойи ободаш намонд. бо ҳамин қиссаи ишқи аввали зарина тамом шуд. баъди хатми мактаб заринаро падар ба донишгоҳи тиббӣ дохил кардан хост, аммо духтараш гирья карда гуфт ки бо ин фарбеҳияш шарм медорад ки ба кӯча барояд. падар дар фикри он афтод ки ҷавонписари камбағалеро ёфта ӯро ба шавҳар диҳад. як дӯсташ гуфт ки аз як деҳа ҷавонеро ёфтааст ки ба зами соҳибмаълумот будан дар оилаи камбағал ба воя расидааст ва падари ӯ сахт аз касе қарздор мебошад. падари зарина ин мардро ёфта қарзи ӯро доду шарт гузошт ки духтари ӯро келин мекунад. айби духтарашро гуфта доду таъкид кард ки барои ояндаи дурахшони домодаш тамоми шароитро муҳайё месозад. падари нурулло ба ҳамаи шартҳои ӯ розӣ шуду фақат гуфт ки аввал арӯсро ба хонаи онҳо баранд, чунки орзуву ҳаваси модари домод ин аст ки келинашро ба хона барад, баъд ба хонаи панҷҳуҷрагии зарина кӯчида раванд. падари зарина розӣ шуду тӯи калон оғоз гардид. домод ки аслан заринаро аз пеш надида буд, гумон кард шояд арӯс шаҳрии оростае будагист. аммо ҳамин ки ба хонаи арӯс даромаданду арӯс бо пероҳани сафеди арӯсӣ таги чодар ворид шуд, чашмони домод аз косахонааш баромад. дар рӯбарӯш як духтареро дид ки хеле фарбеҳу бадафт буд. домоди зебо назди арӯс мисли мурчае буд, аммо дигар илоҷе надошт.
نورولا میدانست که قرض کلان پدرش را پدر عروس داده است. به خاطر پدر چیزی نگفت و تگی چادر خاموش ایستاد. عروس با کیره چشم به او نگاه کرده دلش از فرح لبریز گردید که داماد از مجنون نامرد 1000 بار خوشتر و بهتر است. با یک دیدن عاشق شوهرش شد. زرینه نورولا تا آخر این طی پرشکوه و با دبدبه خاموش و غمگین بود. بعد عروس را به دهه آوردن تمام همسایه ها با مسخره به داماد نگریسته بین خود پیچیر میکردند. حیف نوری خوشرویی که این عروس قفص بیزیبه از کجا یافته باشد. این فیل جوان دهوتی را زیر کرده میکشد. توبه، دختر هم این قدر قفص میشده است. در این چند ساله باشد میگویند که پدرش یکی از بایترین آدمان پایتخت. آها، از این معلوم می شود که داماد را خریدند. این گپ و کلاچه به گوش نورولا رسیده باشد هم همانا خاموش بود. زرینه در خانه داماد حس کرد که تن و توشش همه را به حیرت آورده است. خودش را به زور از گریه باز داشته صبر کرد. نورولا یک به او با نفرت نگریست و از تگ چادر برآمده بعد مادر با آواز بلند عروس را شنوانیده گفت: آچه، این کینکان را کی به من یافت؟ خودتان همراهش زندگی کنید. از دیدنش دلم به حضور شد. این سخنان تلخ شوهر تا امروز زرینه را در یادش بود و دلش را از زندگی سرد میکرد. آن شب داماد به عروس نزدیک نشد. مدت 1 ماه به این منوال گذشت. در یک خانه خواب میکردند، اما نورولا به زرینه تماما نزدیک نمیشد. زرینه شب گریه‌کنان نماز خواند و از خدا التجا کرد: خدایا، چه گناهی کردم که از حسن و ملاحت محرومم کردی؟ مردن میخواهم، دلم میکفد. این سخنانی همسرش را نورولا شنیده کمی به خود آمد و از دل گذرانید که آخر این دختر گناهی ندارد. عیب در اوست که دلش نپذیرفت عشق زنش را. برای همین به زرینه نزدیک شد و آهسته نوازشش کرده گفت که زیغ نشو، من با توام. همین طور بین آنها در ماه عسل کمی مهر و محبت پیدا گردید. نورولا او را برای خصلت‌های خوبش سخت حرمت می‌کردگی شد، اما دوستش نمی‌داشت. با خودش همراه به جای نمی‌برد، چون که شرم می‌کرد از فربهی و بدنمایی او. زرینه که عیب خود را می‌دانست به همه بی‌پروایی و بی‌اهمیتی شوهرش صبر می‌کرد. خاندان نورولا او را سخت دوست داشته حرمت می‌کردند، چون که زرینه در تازگی و پخت و پز خیلی چقان و ماهر بوده. تمام خانه را سرشته میکرد. حتی به شهر برای زندگی نرفته خدمت خسر و خشتامانش را به اجرا رسانید. بعد دادر شوهرش را زن دادن به شهر کوچیده آمدند. نورولا صاحب منصبی بلند شد و اکنون زندگی عائلوی آنها خیلی خوبتر شده بود، اما همانا شوهر به زنش همچون زن مهربانی نمیکرد. حتی در دوام 15 سال زندگی عائلویشان باری از لبانش بوسه نگرفته است. زرینه در کیناها دیده بود که زن و مرد با حرارت و با محبت از لبان یکدیگر بوسه میکنند. شوهر او باشد باری از لبانی بوسه‌خواه او بوسه نکرده است. در دوام 2 سال اخیر باشد جاگهش را جدا کرده دیگر با زنش هم خوابه نمی شود. گویا زیر یک بام با هم بیگانه است. اکنون شوهر شبها به خانه نمی آمدگی شده است. زرینه از رشک دود می کرد. قلبش می سوخت و می ساخت. تا صبح بالشش از گریه تر می شد. به آینه نگریسته علمش می آمد که چرا تمام زشتی‌های عالم را خداوند به نمودی ظاهری او عطا کرده است. سالهای اخیر باشد فربهیش بیشتر شده او را بدنماتر کرده بود. نورولا باشد در پیش زنش تماما جوان می نمود. باره در مغازه هنگام یکجای خرید کردنشان یک فروشنده به زرینه خطاب کرده گفت که این جوان دادرتان یا پسرتان است. این تمسخر فروشنده موزون قامتی چشم کبود به دل زرینه هرچند سخت رسیده باشد هم در جواب چیزی نگفت. بعدتر فهمید که این فروشنده زیبا به شوهرش مناسبتی نزدیکی داشته است. زرینه کودکانش را خوابانید و خود به بستری سردش رفته سرش را گذاشت. از تنهایی و بستری
холи қалбаш ба фарёд омад. Ин лаҳза мехост ки шавҳараш дар бараш бошаду ба оғӯш кашадашу меҳрубонӣ кунад. охир ӯ ҳам зан аст ва ба навозишу меҳрубонӣ ниёз дорад. чашмонашро пӯшиду худро дар оғӯши шавҳараш тасаввур карда табассум кард. аммо баъди сонияе чашмонашро кушода гирист. бо ҳасрат аз танҳоӣ ба дард омад. қалби садпорааш